Втора победа во Јане Сандански, овој пат многу подрага за вас, на четвртфинале. Еве ваши први импресии од овој надпревар. Da, danas bilo nevjerovatno šta smo danas mi odigrali. Iznenadili smo se mi svi kak je danas valjda loš bio, ali svaka čast momcima, odigrali su super, odigrali smo top odbranu sa Landinom u golu, bilo fenomenalno, ispred ove publike je jedan veliki uspjeh za nas. Може ли да се спореди овој надпревар со оној во Саудитска Арабија? A teško, to ti je sasvim druga utakmica, Liga šampionata, ali u stvari mi smo znali kak igra Vardar, oni su znali kak igramo mi, danas smo raspoloženi mi bili u napadu, u odbrani i danas je to presudilo, ali bit će brzo nova utakmica i vidjet ćemo kako bude tada. Видовме 7-6 напад, требаше да биде изненадување за Вардар тоа? 7-6 danas bilo ok, ali napravili smo previše grešaka. Vardar odlično igra odbranu sa Dibirovim, uzeo je puno lopta, ali i to smo na kraju dobro napravili. Jebat ga, dešava se ovo, ali na kraju da smo toliko dobili, fenomenalan osjećaj i samo dalje. Kada го гледате кил во мај? Dugo je, mi igramo još puno utakmica do tada, idemo polako, treba nam i Bundesliga i Kup Njemačke i Champions Liga, znači polako vidjet ćemo šta se desi.